وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan mencoba untuk membaca dan melanjutkan, yaitu di ayat yang ke-30 sampai 33 insya Allah. Baik, sebelumnya Bapak sekalian, dalam keadaan sehat semua ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, yang patut kita syukuri ya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, umur untuk senantiasa terus memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita dalam keadaan kita husnul khatimah. Baik Bapak sekalian, langsung saja ya, sebelum kita membaca kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kemudahan bagi kita, memudahkan lisan kita dalam membaca Al-Qur'an, memudahkan kita dalam memahami Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita, hidayah dan taufiknya untuk senantiasa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Baik, Bapak-Bapak sekalian, bisa dilihat ya di ayat yang paling atas, yaitu ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, biasa ya diikuti. Biasa diikuti sajalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأرْضِ خَلِيفَةً. Bisa dibaca? Bisa, Ustaz? Barangkali takut sinyalnya mati ya. Ya, sekali lagi saya baca ya. Iya, tadi mati. Baik, sekali lagi saya baca. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, 1 2 3. Qalu
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء Baik. Ini wayasfikud dima, ini mad wajib ya, mad wajib. Baik, jika diberhentikan jadi apa? Ya, yang dulu belajar maratibul mad ya. Tingkatan-tingkatan mad. Ya, antara mad arid lisukun dengan mad wajib. Ya, mana yang lebih didahulukan? Ya, yang lebih didahulukan adalah mad wajibnya. Ya, mad wajibnya berarti dibaca berapa? 4 atau 4 rokat. 5 ya, 4 atau 5 huruf. Baik, kita lanjutkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, 1, 2, 3. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Bacaannya tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat, tapi dinikmati saja, jangan terlalu cepat, agak santai. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, 1, 2, 3. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Wa 'allama Adama al-asma' ya, jangan lupa. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Sampai situ aja. 1, 2, 3. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ya. ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة. Ya. Kita lanjut dikit ya. Kita lanjut sedikit karena bagian yang terakhirnya ada 2 atau 3 di situ ya. Ada 3 mad, ada mad jaiz, ada mad wajib. Ya. Mohon maaf, ini mad wajib ya. Ada mad wajib yang ada 3 di situ ya. Jadi kita coba membaca sedikit lagi supaya nanti kuat. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. Ya, sampai situ. 1, 2, 3. فقال أنبئوني. Ya. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
kuntum shadiqin. Baik, tarik nafas terlebih dahulu. 1, 2, 3. فقال أنبئوني إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ya, 1, 2, 3. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ya. Innaka antal alimul hakim. Ya, 1. Dari innaka. 1, 2, 3. Innaka antal alimul hakim. Ya. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. 1, 2, 3. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Baik, sambung ya, nyambung. Bi asma'ihim. Sekali lagi ya. Qafnya tebal ya. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Ya, 1, 2, 3. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Ya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Ya, 1, 2, 3. أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. Hati dengan mim sukun ya, mim sukun dan bertemu dengan ba. Kemudian juga dari itu juga ditahan ya, ada iklab. Ditahan juga. Hum ditahan, asma'ihim tidak ditahan ya. Him di situ tidak ditahan ketika masuk ke qaf. Begitu juga dengan alam akul, itu juga sama, tidak ditahan. Baik, sekali lagi ya. Coba falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Ya, 1, 2, 3. Ya. Qala alam aqul lakum inni
ghaibas samawati wal ardh. Ya, 1, 2, 3. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. Ya, untuk sinnya hati-hati, untuk sin. Inni a'lamu ghaibas sa biasa ya, sin biasa, bukan sya ya, jadi bukan sya tapi sa ya, hanya dia apa namanya ada desis ya, ada desis karena termasuk juga fahasahu syakhsun sakat ya, termasuk huruf yang apa bersifat hams ya, kemudian juga dia sofir ya, sofir ada desisnya ya, ada desis juga sehingga dibacanya tidak terputus ya, tidak bias agak sedikit memanjang ya, tidak cepat seperti itu. Baik, kita ulang lagi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ya, 1, 2, 3. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ya, 1, 2, 3. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik, sampai situ aja dulu. Baik, yang pertama Pak, kita ini aja dulu ya, urutan ini aja coba. Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak Agus S nih. Makasih Pak Ustadz. Fadhal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka. Baik, bagus. Sebentar. Iya, mohon maaf ya kalau saya langsung koreksi. Siap. Wa il itu zal itu bukan qalqalah ya. Wa il itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Atau digigit ya. Ya, siap. Orang digigit. Wa il qala, bukan dibaca wa id qala, tidak diqal. Ya, siap. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima'a. Diulang dari mayyufsidu. Di situ ada nun mati bertemu dengan iya, sehingga dibacanya idgham apa? Idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah, sehingga ditahan 2 harokat. Mayyufsidu fiha. Diulang lagi. 1, 2, 3. Mayyufsidu fiha. Ditahan. Mayyufsidu fiha wa yasfiqud dima'a.
Kalau itu, baik. Kalau menemukan yang seperti ini, lihat bagian dari hamzah ya, hamzahnya. Kalau hamzah hamzahnya itu tanwin, itu baru dibaca a. Tapi kalau tidak, ya. Dan itu kan di situ tidak ada setelah hamzah itu tidak ada apa? Tidak ada alif ya. Tidak ada alif sehingga hamzahnya dihilangkan. Ya, sehingga hamzahnya dihilangkan. Nah, kalau seperti di sini, wa yasfikud dima, langsung diputus di situ, hanya karena ada hamzah agak sedikit ditekan saja. Wa yasfikud dima, ya seperti itu berhentinya. Baik, diulang lagi coba Pak Gus. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Ya, lanjut. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ya. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Baik, agak terputus suaranya bagus. Coba lagi. Qala inni. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, lanjut. Wa 'allama Adama al-asma. Mimnya pendek. Wa 'allama langsung. وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ. Baik, faqala anbi'uni, ni-nya 2 harokat. Ambiuni bi asma, itu ni di situ 2 harokat. Baik, diulang dari faqala. Faqala ambiuni bi asma. Bi-nya pendek. Faqala ambiuni. Nah, ini seperti itu. yang 2 harokat ya? Betul. Diulang lagi. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Baik, yang terakhir agak kurang terdengar, bagus. Coba diulang lagi ya. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sekali lagi coba bagus. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Baik, agak terputus ya. Baik, lanjut dulu, silakan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik, alam di situ ada lamnya, di atas lam ada tasydid. Ditasydidkan alam. Baik, sekali lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Illa ma'allam. Coba dari situ saja. Illa ma 'allamtana. Iya, dari ain ke lam, masuk ke lam itu ada tasydid, sehingga agak sedikit dimasukkan ya, ditekan. Alam.
tidak alam tanah, tapi alam tanah, ya. Baik. Berikutnya bagus, silakan lanjut. Innaka antal alimul hakim. Baik, dilihat di bagian nun bertasydid dan nun sukun. Innaka di situ ditahan dua-duanya. Ya, tahan 2 harokat. Diulang lagi. Innaka antal alimul hakim. Baik. Berikutnya. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Baik. Hum itu ditahan dua-duanya. Yang pertama yang ada mim kecil di atas itu ditahan. Kemudian mim yang kedua juga ditahan. Humbi itu karena ada huruf ba berikutnya. Baik, coba lagi. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Bagian ambihumnya kurang terdengar. Dicoba lagi. Mohon maaf, agak sedikit perbesar lagi. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Baik, ya lanjut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Iya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubdu wa ma kuntum taktumun. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah Pak Gus. Berikutnya Pak Ustadz. Pak Mudir, silakan. Gimana Pak? Saya boleh baca dulu, tapi batal nggak apa-apa ya? Waduh, udah batal gimana? Oke, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Mulai dari mana Ustadz? Dari atas, paling atas. Ayat ke-30 sampai 33. Iya, baca di sini aja berarti. Bisa terlihat nggak kira-kira? Ya, Ustadz. Udah Ustadz. Ya. Nih, maaf yang terlambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu Adanya Adamu. Hanya 2 harokat. Oh ya. Qala ya. Hanya 2 harokat saja. Ya, hanya panjang. Iya.
Hamzahnya 2 harokat. Qala ya. Ya-nya juga panjang, jelas. Di situ mad wajib. Wajib sifron. Qala ya. Oh, mohon maaf, mad jaiz ya di situ ya. Ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik. Jazakallah, bagus. Sadaqallahul azim. Syukur Ustaz. Ya, jazakallah, bagus. Fadal sedang menyempatkan diri. Baik, berikutnya kita lanjut. Pak Srizal, silakan Pak. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha man Fiha, hanya 2 harokat. Fiha. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. Baik, faqala anbi'uni. Ni-nya di situ 2 harokat Pak ya, jangan sampai tertinggal. Diulang lagi coba. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, lanjut. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Innaka antal alimul hakim. Ya. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya.
Baik, insyaallah khair. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimah. Ya. Wa nahnu nusabbihu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Diulang lagi coba Pak Kris. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Qalu subhanaka. Lu-nya dua harokat. Qalu subhanaka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik. Illa ma itu dua harokat juga. Illa ma 'allamtana. Diulang lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Iya. Innaka antal alimul hakim. Ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ya. Falamma mimnya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu tubdu wa a'lamu tubdun wa kuntum ta'lamun. Baik. Jazakallah Pak Kris. Baik, berikutnya Pak Purwanto. Pak Pur, silakan Pak Pur. Iya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik, jazakallah Pak Pur. Berikutnya Pak Sarjo ya. Silakan Pak. Ya, siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qala, asal menyentuh saja Pak ya, lidah bagian gigi. Lidah ke gigi seri atas ya. Wa idz qala yang penting menyentuh saja. Jangan dikol-kolakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, ikhfanya Pak. Innaka antal
antal alimul. Ya, diulang lagi. Innaka antal alimul hakim. Baik. Ya, lanjut. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas. Ininya ditahan. Empat harokat ya. Ini. Ya, silakan. Qala alam aqul lakum inni. Ketika masuknya juga Pak ya. Ketika masuk ke huruf nun ada tasydid di situ. Itu ditahan juga nun. Ketika masuknya ditahan juga 2 harokat. Kemudian ni-nya 4 harokat ya. Tidak ini tidak seperti itu, tapi inni a'lam. Ya, silakan. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Jazakallah Pak Sarjo. Berikutnya Pak Yuliadi, silakan Pak. Ustaz. Oke, silakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku. Ya, diulang lagi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma a'radahum 'ala al-malaikati faqala أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا Ya, diulang. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسماء. Ditahan lagi ya, diulang lagi. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Iya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam
أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik, diulang dari wa ma kuntum taktumun. Di mimnya kuntum, di situ ada mim sukun, jangan ditahan. Tolong ditahan. Diulang lagi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu. Berikutnya Syekh Firdaus, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Syekh. Suara gimana Ustaz? Kedengeran nggak Ustaz? Bagus, bagus. Alhamdulillah, bagus, bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Baik, di ini may yufsidu, ditahan lagi sedikit. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Qala inni a'lamu. Qala ditahan lagi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Qalu Baik, qalqalah ya, qalqalahnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, silakan Pak Sarjo, silakan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Baik, diulang. Ambihum bi. Di situ ada dua. Silakan diulang lagi. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim
alam aqul lakum inni Baik, ya, alam aqul lakum, jangan ditahan dari lam ke lam itu, jangan ditahan. Diulang lagi. qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard Ya. wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Ini sudah semua ya, insyaallah. Tidak ada yang terlewat. Sudah semua ya. Baik, Bapak sekalian, sedikit tanbih ya, sedikit tanbih di di nun yang bertasydid ya, nun bertasydid dan mim yang bertasydid seperti ini, dimanapun berada itu harus ditahan ya, harus ditahan 2 harokat. Seperti apa? Ini setiap nun bertasydid ya, setiap nun yang ada seperti ini bertasydid seperti ini dan mim bertasydid seperti ini selalu ditahan dulu 2 harokat. Ini tidak dibaca ini, tidak, ini ya, dibaca ditahan 2 harokat. Begitu juga dengan mim ya, sama juga mim. Kalau misalkan menemukan mim yang bertasydid ya, misalkan di seperti ini nih ya, summa, itu juga ditahan, summa ya, di situ juga mohon diperhatikan kembali ya, ditahan. Pokoknya apabila menemukan nun bertasydid ya, dimanapun berada nun bertasydid dan mim bertasydid, maka ditahan 2 harokat ya, ditahan 2 harokat. Baik, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Mohon menjadi perhatian ya, dimanapun nanti ketika membaca dalam Al-Quran mesti seperti itu ya, ada nun dan mim yang bertasydid maka ditahan 2 harokat dalam membacanya, seperti inna, inni, mimma ya, seperti itu selalu ditahan 2 harokat ya, dimanapun berada. Baik, Bapak-bapak sekalian, ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang ditanyakan barangkali? Sebelum kita tutup? Oh ya, silakan. Kalau huruf da sama do bacanya gimana deh? Faqad dol apa do-nya di Baik, kalau bod dengan do itu jauh ya, jauh jadi dia dibaca jelas. Faqad dhalla. Faqad, dal itu kan ujung ya. Dia ujung lisan berada di langit-langit yang mendekati gigi seri atas. Sementara bod itu di tepi lidah. Tepi lidah ya, di tepi lidah sampai ke tepi lagi ya, dari tepi paling ujung, dari tepi paling paling jauh sehingga sampai tepi paling depan ya. Di mana tepi ya, kemarin sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, di mana tepi lidah di situ. Nah, nanti memang beda itu ya, memang beda secara ini juga, secara sifat juga berjauhan ya. Dal dengan bod itu beda. Ya, qalqalahnya berlaku. Ya, berlaku hukum qalqalah. Faqad dhalla ya, berlaku. Syukran Ustaz, terima kasih. Afwan. Yang lain ada lagi? Baik, jika tidak ada kita tutup ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi timbangan yang memberatkan kita nanti di akhirat ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna tuqan wa hudan wa salaha ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak-bapak sekalian, mohon izin. Assalamualaikum. Izin lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.